know what it you know it's like say minya ka say come de me kola na to baby am obi obesend e dia ba me na aboabo ba me onim say Kate for mention na sister nim say woni Kate na one cry Akoma FM 87.9 it's me ya ba fie no me fun so na man who say na me Kate na de o ya ne ba ye nkran no wo ba no ni Kate ne ba ye me ba me Kate na ba ye me Kate na ba ye nti ye ba ye no na no me come di kan ba ye okay nti achi no fe me na I say ni sister no tan na no so okay nti go pay dan banko ana mo pay dan de ma no o de ma hwan me de ma Kate so nkotina ti if you on so no koy no mo pato pani ade 6 months kwa me so si na no if you no na ntokwa hwan ne hwan na ya ntokwa me de me start yes me ye adwuma bi wo kakra me gige na me na fanse me gige ska na bia se fridge na opa no makoto na me de abro na me na kakra wo ho e de didi nti no kre me de ya me kɔ adwuma me ba na fi ofo na fa me bia e fi wa no no ni wonti ni ma fa me da to manim say no say na Kate but me de na no so no ma me charge ni bia no yes na ni nye ho nti me sa ko pɛ dan fofo kro ni mu abi and so and I don't think so 3 months kwa ina and so on my yes so what hide that within a year and now within sen and what hide that me nu e dia market ya once ni mu enye year answer na hono ye tena be 4 months first one no and then tokwa na modi 2 year na second one so no ni 3 months and then so tokwa and then so mutu ye mutu ya na fe run the mo sika aka mama the say second one no first one there me twia ne kai bi nti eba no ogin month some month no o say ni nua no mo bi ye dey by because of na the AC nti no ka sa na am ka say and one the na wo hono so no second one no kranie papa ne koye no me kan me how chen no o ka say ne achire ma brain ska nti o mai ko tenem okay mai ko tenem okay nti me command kakra o wa no command kakra okay say nti ni nyina mo no na wo sister na enim na wonim sa woni Kate di atutu na ya na ka cha wo sister sa wo te hene fa no kre na me koba on say because of say ayi na me ye no de ko no onim say de am ko aka na manya ka na manya to na madaho nkura na o ma mo won say hwe because ebia na bibia koto okay ba na me de na me nim de me nti na me say da nga ebia sa nti na me koba